یک نوازش خیلی زیبا رو اجرا کردیم از آفریده‌های آهنگسازی محبوب و مشهور کشورمون اکاشریف جورایف و باور دارم که هنگام اجرای همین نوازش شما متن آن را زیر لب زمزمه کردید و من مطمئن هستم که متن همین آهنگ برای هر یک شما آشناست و حتما که با واسطه همین آهنگ شما با خاطره دوره‌های گذشته پیوستید. ما نیز با همان خاطره‌های شما تماشاگران عزیز تلویزیون سفینه همراه می‌شویم و برنامه نوبتی خاطره‌ها را منظور شما می‌گردانیم و امروز قرار است اطراف یک نفر از هنرمند حرف بزنیم که دارای رویه و مکتب خاصه خود است. یک نفر هنرمندی است که در قلب ما جا گرفته است. یک نفر هنرمند مردمی عبدالله نظری و امروز در برنامه ما قرار دارد یکی از آوازخوان‌های همین رویه، یکی از آوازخوان‌های جوانی که در همین شکل و شیوه مهارت خودش را می‌سنجد و باور دارد که با همین رویه و با همین شکل و شیوه در دنیای موسیقی کسبی تاجیک موفق خواهد شد. این نفر هستند مهمان ما رحمت الله قوتف و خوش آمدید به برنامه‌مون. سلامت باشید. اولا سلام و درود خود را به کلی تماشابینان تلویزیون سفینه می‌رسانم. و ما امروز با همراه همکسبان و استادان با یک دستگل تازه آمدیم و می‌خواهیم که از ایجادیات ابرمرد صنعت استاد شادروان عبدالله نظری کمی هم باشد پیشکش شما گردانیم. و در ابتدای برنامه یک آهنگ، یک نوازش خیلی زیبایی بود که همونطور گفتیم که بگویم که یکی از آهنگ‌های کلیدی اکاشریف جورایف است و هنگامی که آهنگ اکاشریف جورایف رو به زبان آوردیم و حالا که برنامه رو به هنرمند زنده‌یاد عبدالله نظری بخشیدیم، بیاید رابطه همین آهنگ رو به عبدالله نظری بگوید. در ابتدا چرا محض همین نوازش رو اجرا کردید؟ ما وقتی که خورد بودیم بسیار همین سرودها رو میشنویدیم طریق آینه نیلگون و از خوردی همین سرودها و همین آهنگها در دل ما یک نقش خود رو گذاشته بود که یک آهنگ یا سرودی معروف است. با همین خاطر ما سراول کار خود رو از همین آهنگ سر کردیم. و همین آهنگ برای شما چه نقش دارد؟ عموما درباره همین آهنگ چی میدونید؟ کدام آوازخوان‌ها با واسطه همین آهنگ صدا برآوردند؟ کیها سرود خواندند؟ اولین مراتبه این آهنگ رو استاد اکاشریف جورایف اجرا کردند و نگفتن آمد که اکاشریف جورایف خود استاد عبدالله نظری می باشد و بعداً باز این سرود رو بازخوانی کردند از جمله دولت نظریف و دلیر نظر با شکل استرادی آن رو پیشنهادی مردم گردانده است و این خیلی آهنگ معروف است. بله. و در مورد آن گفتم که بیاید علاقمندی همین آهنگ رو با استاد عبدالله نظری بگویم، زیرا درست قید کردید که شاگردانش است و بگویم که یکی از شاگردان فعالشون هست، زیرا که صدای استاد عبدالله نظری برای اکاشریف جورایف خیلی پسند بودند، خیلی اعتراف کردند صدایشون رو و جای شنیدم که گفتن که این گونه صدا در دوام 100 سال یک مرتبه پیدا می شود. خود شما علاقمندیتون کی به مکتب عبدالله نظری پیدا شد؟ زیرا ما میدونیم که همون مکتب باز هم ادامه همان رویه است، یعنی یک رویه که اکاشریف جورایف داشتن، عبدالله نظری داشتن، یک مکتب خاصه ترانه‌های عنعنوی بگوییم. پیش از آنی که ما درباره سرودهای استاد عبدالله نظری گوییم، هنگامی که شخص سرود را از سبک عبدالله نظری میشنود بسیار هم یک تراوت خاصی به خود میگیرد و خیلی که در بالا قید کردم ما از خوردی همین سرودها رو بسیار گوش میکردیم و بزرگ شدیم در دل ما همین سرودها که نقش بسته بود. مکتب بزرگ عبدالله نظری که تا حال هست و تا جاویدان باید ماند، سرودهای تاریخیشان، آهنگ‌های تاریخیشان و ما تصمیم گرفتیم که از همین رویه بزرگ استفاده بریم. و رحمت الله بیاد یک کمی درباره خودتون حرف بزنید. در کجا تحصیل میکنید؟ من ختم کرده دانشگاه آموزگاری هستم و عین حال در شعبه ماجستراتور اکادمی اداره کنی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تحصیل مینمایم. ببینید که ترانه‌های بگویم که یک نفر رو میخونید که در ترانه‌های عنعنوی بگویم که یک شاهستون است. کی برای شما پیشنهاد کرد؟ آیا برای شما مشکل نیست بازخوانی کردن ترانه‌های است؟ وقتی که من به شعبه ماجستراتور آمدم اکادمی اداره کنی نزد پرزیدنت، آنجا با یک
جوان خیلی با استعداد، نبیره استاد عبدالله ناظری، محمد جان شناس شدم. با محمد امین جان ما به همین دنیای موسیقی عبدالله ناظری وارد شدیم و میشیشتیم، کم کم سرودا رو زمزمه میکردیم. و چگونه قبول کردن شما رو یک اویله هنرمند، به هر یک آوازخوان، به هر یک هنرمند همچون یک شنونده عادی نه، همچون یک کارشناس، یک متخصص بها میدهد. برای شما چی بها دادن؟ استاد اسماعیل ناظری و استاد دولت ناظری بسیار بهای خوب دادند و ما رو از خوردی میشناختن اون کسا. من بسیار نزدشون میرفتم و سرودای عبدالله ناظری رو زمزمه میکردم و اونها بسیار خوب قبول میکردن. بیاید یک ترانه استاد رو بازخوانی کنیم، ببینیم که چگونه آواز میخونید، ترانه میخونید. باشه. کدام ترانه رو میخونید؟ عین حال من میخوام سرودی عبدالله ناظری طاق ابرو رو با تمام مخلصان تلویزیون سفینه پیشکش نمایم. مرحمت.
حکم دیوانی وزارت شما هستی میکند. тамошобинони азиз, шумо барномаи хотираҳоро тамошо карда истодаед ва мо имрӯзи барномаамонро бахшидем ба ҳунарманди зиндаёд, ҳунарманди мардумӣ, ҳунарманди дӯстдоштанӣ мову шумо Абдулло Назрӣ. Ва имрӯз дар меҳмонии мо қарор дорад Раҳматулло Қувватов. Худи шумо шоҳид шудед ки чӣ гуна таронаҳои устодро зебо бозхонӣ мекунад ва хеле зебо буд, хеле хуб иҷро шуд. Ва бубинед ки дар баробари хуб иҷро кардан, бехато иҷро кардан, зинда сароидан осон нест. Боз думраро низ хеле зебо навохтед. Барои шумо кӣ нишон дод? дар хона думраро бисёртар падарам менавохтам ва аз хурдии ҳангоми мушоҳидаи падар он ҳами асбобро ёд гирифтем ва бародаронам ҳам менавозанду боз кам кам ҳами сурудои фалакхонӣ мекардему, ғазалхонӣ мекардему. Мақсад аз падар ёд гирифтем навозиши дуторо. Ва таронаҳои Абдулло Назриро низ дар муҳити оилавӣ маротибаи аввал машқ кардед? бале, бале, ман вақте хурд будам ва озмунӣ овоз тиллоӣ мерафт. Ман дар он ҷо суруди Соқии чамани устод Абдулло Назриро хонда будам ва то даври чорум рафта будам ва мутаассифона аз даври чорум рафтида будам. Амон ҷо ҳам устод Исмоил Назрӣ бисёр ҳам кӯмакҳои худро расонд ва ҳангоме ки ман ҳами суруди Соқии чаманро иҷро кардам, устод истодан нигоҳ карданду гуфтанд ки ба мисли падарам месарояд. ман хеле хурсанд шудаму ва боз рӯҳбаланд ҳам шудам аз ҳамин кор. Ва мо ҳатман ки дар ҳамин барнома мехоҳем ки ҳамин таронаро иҷро кунед, аммо қабл аз иҷрои ҳамин тарона як каме суҳбатро боз ҳам идома диҳем. Ва то ҷое ки мо иттилоъ дорем, шумо дар озмуни Ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман низ иштирок кардед. Ва боз ҳам таронаҳои Абдулло Назриро устодро хондед ва ё аз киро? Не, он ҷо ман аз жанри анъанавӣ баромад кардам ва дар он ҷо маҳорати фалакхонии худро нишон дода будам. сазовори ҷои аввал гаштам. Табрик мекунем. Ва дар идомаи барнома биёед як таронаи дигари устодро бозхонӣ кунем ва баъдан бозам суҳбатро идома диҳем. мо мехоҳем таронаи рафтам ба роҳи устодро бори дигар бозхонӣ кунем ва бори дигар ёдоварӣ аз устод кунем. як таронаи хеле маъруф аст ва ман мехоҳам ки шумо дар бораи ҳамин тарона ҳарф бизанед. оне ки дар назди шумо чӣ қадар қадр дорад, чӣ қадар нуфуз дорад. дар бораи иҷроишатон чӣ қадар тамрин кардед барои иҷрои ҳамин тарона? ростӣ мо ҳамин сурудро камтар суруди мураккабам аст ва нигоҳ накарда ба мураккабии суруд пайваста бо устодону бо ҳамкорон машқ кардем ва умедворам ки аз уҳдааш мебараем. воқеан ман ҳамин суолро беҳуда надодам, зеро ҳамин таронаро дар мактабҳои мусиқӣ, дар консерватория хеле зиёд меомӯзанд, хеле зиёд тамрин мекунанд ва устодон аз рӯи ҳамин тарона низ дар қатори ҳамон таронаҳои зебое ки доранд устод омӯхта мешаванд, омӯзонида мешаванд ба донишҷӯён. биёед шумо иҷро кунед ва мо бо ҳамроҳии тамошобинон мешунавем.
тамошобинони азиз, шумо барномаи хотираҳоро тамошо карда истодаед ва воқеан ҳам мо ба воситаи ҳамин тарона рафтем ба роҳе ба ёди хотираҳое, ба ёди симое, ба ёди як садое ки як замон хеле воқеан ҳам шуниданӣ буд, диданӣ буд, дӯстдоштанӣ буд ва намешавад гуфт ки ҳамон меҳр коста шудааст. қалб аз шунидани он садоҳо хаста шудааст. баръакс бо гузашти ҳар сол мо майламон бештар мешавад ба гӯш додани ҳамон таронаҳо ва бубинед ҳамин бузургӣ ҳамин садоро, бузургӣ ҳамин маҳоратро ки солиёни зиёд мегузаранд, даҳсолаҳо сипарӣ мешаванд, аммо наслҳои баъдӣ ин таронаҳоро пайваста меомӯзанд, бозхонӣ мекунанд. Бозам такрор шавад мегӯем ки аҳсан ба ҳамон садову ба ҳамон маҳорат. ҳамин тавр не? аз нигоҳи шумо ҳамин мактаб, ҳамин равия сеҳраш дар чист? зеро ки мо аз як нафар ҳунарманде ҳарф мезанем ки вақте ки ӯ шӯҳратёр буданд, вақте ки нуфуз доштанд, вақте ки дар саҳна буданд, вақте ки дар миёни мардум буданд, мову шумо дар ҳаёт набудем. яъне як нафар аз ҳунарманде ҳаст ки бобоҳои мо мухлисонашон буданд. бобоҳои мо насли калонсол аслан зери таронаҳои ин ҳунарманд як давраҳои зеборо сипарӣ карданд. аммо мо пайравони ҳамон давра ҳастем, мухлисони ҳамон давра ҳастем, гӯшдиҳандагони ҳамон таронаҳо ҳастем. сеҳраш дар чист аз нигоҳи шумо? аз нигоҳи ман дар ин аст ки ҳар як суруде ки шодравон устод абдулло назрӣ иҷро мекарданд бо як сабки хосаи худ ва бо як овози ба қуввати форам ки садо медод сурудоашон ва ба гӯши ҳар як бинанда ва ҳар як шунаванда садоашон хуб рафта мерасид ва сеҳри ҳамин сабки устодро ё ки сурудхонии устодро ба фикрам ки ман дар ҳамин мебинам. овози ба қуввати ба ҳама шунаво. ва воқеан ҳам мо имрӯз жанрҳои мухталифро мебинем, равияҳои навро мебинем ки чӣ дар дунёи мусиқии тоҷик ва чӣ дар дунё равияҳои нав пайдо шуданд ва ҷавонон ба ин ё он равия хеле зиёд алоқамандӣ доранд. аммо ҳар бор ки бозам ҳамон таронаҳои устодро мешунаванд, намешавад ки аз ҳамин мактаб онҳоро дур кард. яъне ҳамин суруд ҳар нафарро ба худ мекашад, не вобаста ба оне ки ҷавон аст, миёнсол аст, ҳатто кӯдаконро. ва дар мавриди таронаҳояшон гуфтем ва шумо гуфтед ки яке аз таронаҳояшонро бозхонӣ кардед, ҳатто дар як озмуни телевизионӣ иштирок кардед, соқи чаман. яке аз таронаҳои хеле зебо аст. биёед дар бораи ҳамин тарона ҳарф бизанем, зеро ман гуфтам ки болотар барнома ки ҳатман ки мо бозхонӣ кардани ҳамин таронаро аз шумо хоҳиш хоҳем кард. дар мактабҳои мусиқӣ аз ҳамин суруд сар мекунанд, зеро ки ин суруд бисёр ҳам маъруф ва машҳур аст. ба донишҷӯён низ наздиктар аст бигӯем. ва ба донишҷӯён низ наздиктар аст. ва барои худи шумо чӣ гуфтед ки барои ҷавонон наздиктар аст, оне ки аз ҳамин тарона шурӯъ мекунанд ба тамрин кардан. ва шумо гуфтед ки дар ҳамон озмуни телевизионӣ иштирок кардед. чанд сол доштед ки ин таронаро тамрин кардед? 13 сола будам ки ин сурудро бори аввал замзама кардам ва ба дили ман бисёр ҳам наздик буд ин суруд. вақте ки ман ба консерватория ба назди устод исмоил назриев рафтам, он кас ба ман ҳамин сурудро пешниҳод карданд. чаро? барои ин ки сабки равон дорад ва ба ҳама фаҳмо аст ва зуд дарк карда метавонад ҳар як иҷрокунанда. хуб, биёед бозхонӣ кунем таронаро. Sim
برخاست از هستی من گرد ملکی بر خاطری من از تو غبار ننشسته است بر خاطری من از تو غبار ننشسته است وارست از این هر قید دلی مشفقی اما وارست از این هر قید دلی مشفقی اما از قید کمندی سری زلفی تو نرسته است از قید کمندی سری زلفی تو نرسته است امروز که ساقی چمن نرگسی مست است امروز که ساقی چمن نرگسی مست است بلبل شده گوینده و گلدار ایرد است بلبل شده گوینده و گلدار ایرد است بلبل شده گوینده و گلدار ایرد است دوستانی عزیز در هوای همین ترانه خیلی زیبا برنامه امروزه خاطره ها را جان بست میکنیم و در انتها آرزوی آن را داریم که بگذار تنها و تنها ترانه های سنتی تاجیک در خاندانتان صدا بدهد زیرا همین ترانه ها تنها برای ما و شما سرویده شدند. خیر عزیزان.